Kapitan Enteng! Ha? Sa dino tinangalami ti aso ng inyawid, mautuyang? Dita ka bang ibang abarangay? Apay? Nangyawid ka manan iti aso. Kat ammom lang arodan nga adun ti aso ta dito'y balay. Inted da nga raw, isungay nalakon na. Libre mal. Kahit ada ipakan mo kadagita. Ado mo tibo nga ti sayo ti dita arubayan ta. Na, manon ti asaw. May isa, dua, talo, opat, lima, inem, pito amin. Just kay, masikog pa di dua. Di mo ka din pakibiyangan dagiti taraken kausi ka ba daw? Maliwayam to payapakan no maminsan. Iso asyak ti mangpakpakan. Ay na, pilpilitan kaya ngamin amang pakan ka dagiti taraken ka. Saan may? Nagadukat asa umaw. Ay tuyang, kakitaan dagiti asom. Nakaririda. Maan ano aya? Di mo idabaybayan. Adda siguro limabas a tao dita paraangan. Higyak nga rod makaturog. Ay kat parikot mon aday ta. Mabisindan samay, iso asaan da asumardeng agtataol. Bulag kaya, tapno di mo nakita pinakan ko idan. Amangan ano agkurang di impakan mo kadakwada. Kat no naibusan di may sa kaldero asayutay. Rumor ka man kiday, tayong kakitaan. Tano saan nga agsardeng dagitaan ay, alay. Anya taramidam. Sa malangin timapan. Di mo matam mo nga si kaswan dagita tarakin mo. Apay, saan apanang nga si kasaw di panang pakpakan ko kadakwada? Hay, jak amukin ka, tuyang! Ay, sus! Apeng, ay, nagatulmat ng tibagbagay. Ingka nga may nagdigos. Katno ka digdigos ko lang iti agsapa, tuyang. Ay, anay. Saan ka siguro ang nagsabon Wano saan mo asinim pati nagdigos? Nagsabunak, mate. Ay, namidwapay Apay nga rod ako na mga gagatil tabagay. Kat nagdigos ka mag. Jak nga rod amaw, tuyang. Ay, nagatul man ng likodak. Ay, kudkudo mang gidig. Ay, nagatul. Ikatumday ta kami sitam Aday ta, inikat kaon. Ha? Ay sos, nagadumot ti red dito'y likod mo. Ha? Agraman dito'y tenged mo. Diyos kay. Adan sa matan sakit ko, tuyang. Sobra, nagataylan na yan. Mabit lang takargak iti asain. Tapno maikat. Saan tuyang? Di mo ikan iti asain. Mga no kumaro lang. Kahit anya nga ron tiyagas ko ngay. Hibay maikat tumot lang, tuyang. Si kagayam ti mangkagkagat kanyak, pis-iten kamat akastoy. Ay, padaw. Anya day ta silsilawam katrabe ay. Amo ka no niya ti mangkagkagat kanyak, tuyang. Anya? Timal dagiti aso at tarakin mo. Kahit apay ngay nga ron nga awan mat ti mariknak. Kasano nga minamariknam? Kat nagpuskol day ta kudil mo. Kita man day tayo. Saan ka di at timal day ta? Aywan anya. Ita, mabatikan? Nagbasit at timal. Nagadwasaw. Ay na, tuyang. Agpampanunot ka kaday, ha? Babasit dang agpaisaw. Ngam saan damit niyag pakaturaw. Agar-arte ka man ako nakaw. Saan nga agar-arte, tuyang? Kasano ko makaturo ka? No nagatilmat ti bagay, alaman? Ay nabadong, simple lang ti solusyon day ta. O di kud-kudam. Di pari badong ka di jay limbabas di taparaangan, intay. Unmet. Apay ngay akas jay. Limita ti igid dagiti matana. Kita nga minanay baga. Ay, nagpasa. Kan kita ti panagnana. Kasla nga dya binuya tayo iti silpon ni Kwarog.
Anya nga minin ti title na day, Jay? Ay, jay ka di vampira. Saan? Jay nga'y kasla na tay amagmag na. Zumbay. Aywan! Iso! Na, apay ngay ngagpaysaw. Apay akas la sumbi matan ni pari badong. Anya nga dito si Dada. Kaslamat ka ng tibaboy. Dahil imas ko man o inggisam. Ay, kasano ko mga igisak. Kat di mo mat kayat timapan gumatang iti mantika. Ano saklangan dyan kapi ah? Anti Banang! Da. Anti Banang! Da, apay, ada magkamkamat kan ka. Ni Tata Badaw! Da, Kunakul ka. Kaya makitan dungaw. Kinamat ni Bari Badong ni Kwaraw. Ah. Naimbag ta sa anak arimwar. Awan mo timbaga ka kinamatnak ni Tata Badaw. Awan aya? awan mat inteng. Denggem ngamin taibagapay ni Kwarog no anya dayta. Sa kagsao. Apay nga ron nakasla na pampanog ka. Nasabat ko ngamin ni Tata Badong ditadalan kahit Kat anya, Kwarog. kasla sumbay. Ha? Da. Ay isumot lati kunak ka ni Antim. Ay, no kasta. Nakita yung matitsura ni Tata Badong itay. Ewan itay limbabas. Iso adjak mo't kaya ti rumor Tama nga no masalaw ko ditadalan. Delikado. Day, rabi imutan. Anyat oras nga agawid ka, Kwarog. Apay ko mga agawid akantay. Saan mo aliplipatan nga alaan dito karabasa tapno anda si daem. Sa anak nga ron nga agawid. Na, Rabi imot tayo. Mga numasalaw ko ni Tata Badong. no kasta. Maturog ka ditoy. Unantay, masapak tulangan nga agawid inton bigat. Maala, no kasta ti kunam. Awan parikot iti dayta. Uray dito'y salas ti pagturugak. Wen, mga lakalaangan iti aplag kan ulos mo ijay silid mi kan di uncle mo. Unantay, Ajajay ko na Kwaraw. Maturog ka ditoy. unanggal. Nasayat nga ron no kas tatap no andak kadwak arumwar inton bigat. Irwar mo nga rodya aplag kan ulas asaan mo nga usaran. Tapno ada usaran ni Kwarog. Wen, tungo. Apay anak kailag kalata dita. Saan ka di amapan ka ijebang kagita? Ay, saan pa'y? Manungaminan na rabi asa anak-anak katortorog. Sino ngay nga rod ti agsibog ka dagiti mulat Ay, katsika pa'y laing atuyang. Sana bali ta naimas matiturog mo iti rabi Sana kas kanyak, kanayo nak amapuyatan. Ha? Badang, naan-ano ngay dagita matam? Ha? Nagngisit mo ti igid na. Ha? Ay, kasanumat nga men. Manon arabi asa anak-anak katortorog. Nagadaw titimal lamang kagkagat kanyak. Kita man ti bagay nay. Red aminin. Kargaam ngamin iti ointment. Anya, ay uray kargaak. Nagatelata. Ano samlangan na digosan dagiti tarakan mo nga asaw? Sapay masadutak amapan ijay karayan. Ay, no di mo digosan dagita. Ispriyakaw niti pagpatay iti timal. Day tatisan mo nga aramidan badong. Mapuison lang dagiti asaw. Agsongbat ka kanya. Kahit anya ngay nga rotaramidak. Nakakasiyakaw niti puyat. At aday wandak pa yan dagiti taaw a masalsalaw kaw. Gaputa nagalasan ti tsurak. Kaslag vampira. Mare, gumatangak man iti may sa kilo a mantika. Mabitla ang tayalaan ka, Mare. Nay, anya taltalyawa, Mare. Ay, ni pari badong, mga nuumay. Apay ni ka ba daw? Ay, kas lang amin nagbalin asumbe. Nakitam ka di tilangana. Limitam ti igid dagiti matana. Kaslamutan sumbe amag na. Kasano ang makita kat saan mga imay dito tersenak? Ay, agalwad ka maray. Nasalaw nga ron ni Kwarog idikalman iti dalan. Kat intarayan na tanagbuteng. Aya,
Ay, numakitam ti itsura ni Pari Badong. Amangan numamati ka nga da sumbay. Ay, unay kayon. Nag-overacting kayo launay. Ay saan? Di mo lang amin nakita ni Pari Badong. Uray makita sa anak ngagbuteng. Pagbalinan nyo kay dinasumbi ni Kabadong. Gumatangak man iti asen, mare. Nay, apay ngamin akasla sumbi tarupam Kabadong. Ha? Anya matakasla sumbing ibagbagam mat, mare? Kitaam ngamin ta itsuram agsarming ka. Agraman data style mo amagna. Agrup-rupa ka sumbi. Si kamot, mare. Ngimisit lang matiigid ti matak. Ibagamkit din na sumbiak. Kasta nga rin ti bagbaga dagiti tao. Sumbi ka kano. Napuya taklaang, mare. Ay, nagadungamin titimol dagiti aso may kinituyang kaw. Kahit sa anak ang makaturturog. Ta nagatulmat nga rod ti bagek akag kagatinda. Unay daytan. Di yu pa'y mairemedyo day ta problema. Nagsimple. Nituyang ko kung titarakan iti aso ngem di namat nga rod asikaswan. Ay, unay kayon aya. Day tala sa dutyo ngamin. Daga daw. Nituyang ko saan asyak, mare? Nagbayag kamutan arumwar inteng. Anyat orasan, saan ka pala nagrubwat? Kunak man no ag-duty ka ija barangay hall ita. Ada nga rod birbiro kek. Na, anya aya ti birbiro kam? Nangiduli na kun iti 2x2 aya. Inkabil ko mo dito sirok ti kama. Awan betin. Kat no imparabaw mo iti lamisaan itay. Nalipata mon aya. Iwanan niya. Nga. Jesus. An-anuam nga min ti 2x2. Armas ko. Armas? Una, tapno ada ipang-or ko kani Pare Badong no masalaw ko iti dalan. Na, Narigatan ti makagat. ha? Mabuti na ang laging handa. Nananay Pare Badong mati masabat ko iti dalan. Apay ngay, jak matin may garaw ti sakak. Urayak man laangan ni Pare Badong. No kagatin nak. Pang-urak iti 2x2. Paray! Ha? Ay! Apay akas na ti panangkitam kanyak. Kan apay nga da 2x2 ngawit mau. Ay di ka umas asidag Paray. Ha? Ay, Ay, uresi ka, paray. Mabuting kamat kanyak. ay wan. Mapang-or ka no umasidag ka. Ha? Apay nga nga kasta ka, paray. Awan matamok nga dakas nga naramid ko kan ka, Wino, pampanunutam asumbiak, Saan aya apod no? Laklakayan kamay. Mati ka pa ilang iti sumbay. Kasla ka ngamin agrup-rupa asumbi. Na, Adda ka untuyang. Naimbag mata nagawid kan ba daw? Apay ka, day. Anya ti paramid mau. Nakitam ka day no adala ko ni Marikwa na nga pag-spray iti timal. Adumay? Ingka man nga rod gumatang taglinisak dito'y balay. Ken digosak dagiti taraken ko nga asaw. Anya nga tano si kalangan ti mapantuyang. Ay, mabainak nga raw. Kita man ti mataken bagek. Nakababain ti rumwar. Hindi pa ilaing ngamin niya bagbagakan ka, adigusam dagita asam, ngam di ka matdumdungag. Inuray mo pa ilaing mapasamak ti kastaw. Isungarod nga ingka gumatang tapnurugya kong taglinais ken mangdigos ka dagiti taraken kaw. Anya nga iti igatang kaw? Ataw, igatang mo amin dayta. Nagadumot dahi tantuyang. Una, tapno sigurado ang maibos ti timol dito'y balay. Orayan na nga raw, tayo na gumatang. Agawaam tanay, jakon maanusan ti gatel to'y bagay. Hoy, mayatan tuyang. Awanan ti marik na anagatal. Nasayat nga rod no kasta. Kargaman ki de iti ointment at ibukot kaw. Red pay nga men, di kinagat dagiti timal, iti na minsan niya aldaw. Ala, agtalikod ka nga raw, takarga ak tabukot mo. Kalpasan na, karga amat to'y bukot ka. Wunan. Rugyam nga rodan. Karga ak ka di amain. Wun.
Inayadam nagsakit da ita nagasagasan ti kakukudkud ko. Wen, amo. Saanan ang masapul nga ibagap? Nagapgas. Inayadam! Nakaturog ka kadian na imbag idirabe ay ba daw? Wen, tuyang, saan akon anapuyatan? Ay, uray siya. Mabalin ko siguro ti Romar, ta sa anak mo niya grup-rupa asumbay. Adda pa'y basit. Sa nabalay, ta nabawasan mo tan. Wan matkit di ah. Ay, wan kayam. Anya nga tilinuto masidain ta. Ay, kat nateng manin ah. Agidasar ka nga rudan, ta mangantan. Ta mapanak man nagsibog iji bangkag ta ita. Ay, sumuro takmag. Ay katuan ano kayat mau? Awan mo dakes na. Da kayo umati lumabas dito tersena, kabadong, marituyang. Wan maray, mapanmiman sibugan dagiti nateng amulamay. Wen takasla na bayag asan kayo anap na paniji bangkag. Wan nga rod maray. Nasaya at magtasan kan nga grupo pa sumbe, kabadong. Ha? Ay, uuwain. Agyamanak. Nagdalos ngamin ni tuyang kaway balay may. Kandinigos na dagiti aso na. Wan maray. Nasaya at mat Tapno mabawasan titimol, kat makaturog kayo mat na nasayaat. Ay, wan maray. Nagrigat gayam no saan tayo nga amot agdalaws. Da tayo matlaang tinakakaasay. Pudnot ako na, maray. Malamaray, lumabas kami pa'y taing kami jebang kagmay. Sige, agananad kayo. Kastaan na toyang. No ammom tagtarakan, ammom kumamat ti agdalos. Ken mangdigos kadagiti tarakan mo. Di ka agsadsadot, takinayat mo ti agtarakan. Ala sige, ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.